Before siqhubeke nale video njengoba sizokhuluma nje indaba lensizwa uFeza yakwaLanga, sifuna ukuyibongela ukuthi i-reach-e 1.1 million monthly listeners laphana-ke ku-Spotify. Usejoyina bani? Joyina u-SK Mthandeni 1.1 million, wajoyina noMenzi 1.1 million, Kashemba 1.2 million, uMafikizolo 1.7 million. Bawu-5-ke abaculi-ke abasenayo record lika 1 million monthly listeners or more. Abanye bayangena bese bayaphuma. La uma simlanda bukhoma kwi-page laphana ku-Facebook naku-X elithi 22 Africa, ithi ingoma ethi uMaqondana eshise ikhotha kulamalanga, bathi iphinde yahlala ku-number 1 kuma-streaming ngokuthi-ke yenze 180,000 wama-streams and isihlale iy'nsuku eziwu-6 ku-number 1 nje. Ey'ngomeni ezistringwa kakhulu iyona-ke ehamba phambili le ngoma for iy'nsuku eziwu-6 zilandelana. Uma nikhumbula kahle before kuphela unyaka ngenza amavidiyo at least ayi-2 noma ayi-3 ngale nsizwa, ngibabaza ithalente layo, ngibabaza nangendlela evala ngakhona unyaka ukuthi yaze yawuvala ngegiya eliphezulu. And futhi ngakubalula ukuthi yena libuka liqhakazile ithalente layo kwezomculo nasendweni yamaskandi. Kuyangijabulisa-ke ukubona ukuthi yena lokho kuyafakazeleka and futhi kuyenzeka. Uma siqhubeka nevidiyo-ke kuthiwa zonke-ke iy'ngoma zakhe zoyi-5 zikwazile ukuthi-ke zingene kuma-daily chart for the first time ku-Spotify. Kuma-daily chart ngicathi kusuke kuyini, kuyi-top 200 iy'ngoma lezi esuke y'khawuntwa laphana ku-Spotify. If ingoma yakho ingekho ku-number 200 ayibalwa lapho. Therefore ingakho bethi na okokuqala nqa ukuthi ingoma zakhe ezikwi-EP zingene zonke. Kwaphinde kwathiwa inkanyezi eculwa uyena uFeza waLanga i-receive 303,000 wama-streams ngosuku lwesi-55 iyaphuma. Iphike-ke leyo abakhuluma ngayo abathina-ke inkanyezi-ke. Bathi-ke sekuyiyona-ke EP edlale kakhulu ngosuku oluyi-1 okwadlula onke ama-EP aseke abakhona. Not ukuthi wonke umuntu osekuwacula uyamdlula, but ngalesi sikhathi ekwenza uyena-ke umuntu owenzeke umlando omkhulu kakhulu. Umuntu owacula kakhulu or owastreama kakhulu ngoba uyena uMthandeni ngama-streams awu-423K ngosuku oluyi-1. Lapho abantu bengadideki. So imilando kwesinye isikhathi uma ikhulunywa kuba ngathi iyashayisana, but kumele ube aware ukuthi ena yini eniyikhulumile before. Ngokombhalo-ke obhalwe lapha, ngisho mina into ebhalwe la kodwa engikwaziyo eka-SK iyona-ke ehamba phambili yashaya 423,000 ama-streams. Kodwa sikhulume ngani? Sikhuluma le nsizwa ukuthi yena umsebenzi uhamba kahle kakhulu uFeza Langa. So bekuyilokho-ke esifuna ukukuveza njengamanje umculo wale nsizwa uhamba kahle kakhulu nanokuthi-ke ingene lapha ku-1 million monthly listeners. Siyibongela kakhulu ikhampani-ke esebenza phansi kwakhe, umsebenzi wakhe imfakela kahle online and futhi imbhekela kahle online. Iqhubeke nje ingadinwa le nsizwa yenze kahle. Okuhle okuningi kuzolandela-ke njengabo bonke-ke oKashemba, abantu abacula lolu hlobo lomculo olumnandi olune-sound emnandi oluthandwa abantu abalidlala kakhulu laphana-ke ku-Spotify. Ngisakahle ngaze siyodibana ngokuzayo sesizokhuluma ngomunye umsebenzi khona la ku-Into Fast TV. Ngiyabonga.